viewers naturally you are really welcome sign so the ring pa shalam middle ye ajing zing to ming chaili yar shwa ga rang rum li shit le ye matai lagina itu me film industry hili kanala kaya aponga kai na tam khui kaya yar shwa la kai ena wi ka shok ga zam teu mi kai tung na rum laga yar wi thumi wang kanar ga ji shit ka sang le de le ye rakami wang ring pa ni shi ong shok te le ko Dari itu ide nawi aming nawi kela yarin teknik baina cuma kah hang yawi lah. Kerana ada amai version le kujungan ni sih, kita atam platform sembang sebang yang, you aming dah yurung bam kaping hoye, ihe hunpun dah ni, laga ihe Delhi re VFX itu mukai sana, laga ukhli otsau seda mukai sana itu mui hibak, tada hawkpok atam le tada film industry le tada mga khui mai phai wang yang khang je ji khrak phai wang ke jo hamang sala contribute sa ka pok phai sau se de ila ong khai sa ne okay ning shna ning shere che nang sol gar na mention sau la VFX tam khui khai e ka ji we alung hili to VFX khila kala hina itume film industry hili cinema ka phili ka tha dang chon li ga ji tyomi ka hang meu ira hila VFX the VFX simple sa ran hang sa ji ga itum visual effects kecang kedai nak mak ma movie bagai hang saja ke suppose itu mana Hollywood we Bollywood movie cuma yang sarai jele sim ketha kekai sayur ketha kezang daje cuma mai ba kecang kedai akhram zang lu naruan ba lang mai da Hollywood Bollywood le VFX se ungha phokai ne ara jena video gable simple thamai kha ne ara jena itu mana kecang kedai mak ma ot sin jele kezang jele itu mana shangkar bay, shim bay, masakai nol itu mana software ni ada sem kai sana, semai lagi itu mana kecangkat ada yang sem ku kuiji, jadi jauh mah VFX, tapi simple saya nang saja, yang jauh ni pap tak bay nang saja. Okay, dah tapi VFX si cint lagi itu mui tangkul we movie kapili, cinema kapili, kita tang John bay really, lan sudah mereka kecui apa ngaina, or atam hina macam ini kecui, tiap minggu kita dah lisar. Ma hipahin apa kita lagi jika lan wibak jeng la safe say, negara kepahan apa itu tada kernel bing na acal ke teh hai kerjaan tu ke je, suppose maidon pisah macam example, lagi itu Second World War akha kajila juatam hi itum la zang kejik thah ketong zang ke acar ke watam hi mathai lag babam ne kering khak tha sa ke jira mathai sabam ne da je kerjaan na kahang mam ning la itum na visual amigen na thai bai na screen la siam mu se je kha ba hina ku chung help sa ke jik san no ilang lo je kha lang me da je suppose itum na apama ha siam re jore apam hi kecham na da sa se je la kha sa se je la itu na resource masang phang tik le sara main sa da hang se ji masang phang resource bai je itu mo photo la bai o kiji tha na hang la sample dis sem khu ko bai ko chung le ko da he VFX je da hile software ko chung ta mai itu myang hi sem ko bai da je hine kiji tha na hang me la go or amuli sara bai phap ko ta le sai ga itu na jile semau jine 3D ne yang da je je na semal ga animate ka sa animate cartoon mang le ga hang lim ne da je movie ji walung jine suppose itu na acar ke wa tam jauh se itu mana ukhul hin pam negara raik sa tam me tadi jung movie sari je itu mai plane sala ro honi jet fighter ning la acar ke jam tha jang da je tik tha pai khung mai ke chui ke sa tong kai he da ke jam khat lam ning ne la da je ung sem bai la ke jam ko dai ner sem khui pai advance sala ke ner sem khui pai da je advantage chung le da je man power la ke ho reducer budget la ke ho reducer jibali ba VFX artist akakhni na all sai ka jibali invest sa khai pham mai jik sa ne ta atam la chung mai da spend sama jena thadu mai itu mai film industry ja ara itu mai tangkul je ka aro honi hi train ka ba se je ka da advance ngai sau re ka tong na ka them de yang ka jam achar ko mai khran kernel bin hang thi hai chung le yang da je khran ga hang mam ning itu khmi thot bin thum ni la just like Hollywood and Bollywood German tha yang thum achar ko mai kap tak le tha bahubali tha da je ka chung le yang da je da recreate sa bai la VFX advantage bai ne okay ara na hili mention sa kai VFX sina shi chin laga shimmai
cái chẳng khất mây mất xưa là mây cái xưa thà cái chui thà xem quy cái bài so for example cái phùng hoa cái mây chui tụt ta cái quy cặp ngay gì cái chẳng khất đấy mây mất xưa là thà xem quy cái bài liao làm như nào the cái gì sao đó ra you could hear acha là cái ô you ya tâm cặp ngay gì chui movie xem ngay gì cái acha là cái quy sim sắc mất xem cái nào là thà cặp quy bài cái đó làm như nào itum da ara semau gi la software wa long je within software ya apam wa location wa khyang tara sai suppose itum na sina hai sari ja kya laka shim ga thale sa pai kujik thana example phungai tang jo se phungai tang ta no le khri ta sai the holy ram le samne mong ja athum na ka thei bing na hang me ka yak shop ni pai sa kha or ka thei mi na da amle le sar by sample le sai ka ba itna ju sin he kap khyo gi ne laga remove sak ba ji remove sau gi la or in a sense itna green screen and blue screen cái gì chính khăn này itom na ar blue screen này gì nào cái này chính thang rồi vậy đó chứ remove sao sẽ cái itom na hàng hay chỉ chấm ra đây itom na sample 3D này cái tổng hợp chỉ xem cái gì xem sao cái last này thật là chính này cái sang làm này là cái thật là environment này ông chỉ là đó chả rồi đó cái xem chứ đó chỉ thật sang này chỉ để itom na software cái chỗ gì bao bao đó chứ VFX artist thật đấy cái chúng ta làm thằng này kia sao cái chỉ sang rồi okay तो म चुक लगा रहे अचानक हुई अतम हुई कब ngay quy răng được lấy हुई rai sa được lấy हुई अतम हुई कब ngay gì cái thùng hi म चुक लगा रहे VFX में जंग cái example sa VFX में जंग cái अचानक को shim thram cái xem rồi dây khai ngah pha khui rồi तो जो mi जंग की cái gì shim sak xem की cái landing की cái gì cái bài meaning gì đó cái bài either song ai jo VFX tam kui ga tar say for example ina achanak wi movie ka ngai daga jiri gzing khu sham khu ri ga tha la jang sak ngai ji ka the VFX ina sem paisa ro ra ni ma jiba ji thora ara shankar bai mai ji sar nei da ji ma thala ga na VFX artist a khana VFX artist is hal software tung ni tung depends ha ya acha chana ji miya hamang effort va chode khangja VFX ba yang ji in a sense studio work pari jor ma yang ka sa ba khana sa bai kha atam ji sang bai da jang ji ba ji ya je 3D hi suppose da in example ha myo ge da ke explain sao ge yang shankh hi sem mai jor ta shankh sem hi itum na simple and sem ba nim no firstly 3D va zanga 3D yang itum software ha shi now right the itum bonding da ru wi first shame sample va laser or photo sample va create itum yang laga aru ku ji sem sar or laga jo asa phi tha je itum ji sem ka sar ju tung le ar ma wi itum na ka da na point hai sar wo da ji la ku chung ne da yang ka shankh ji na aron itum na India we Bollywood we hira safa sathi sir wo kha effort chung da makhle ni jorma kaji ba wa shankh tha shem khir sa sal la shankh hina khak katha ka sui athung we kata dang na athum we character him thar ka na understand sa ka ba VFX ka sa ka sem hila model bak shem ji be ka bai na ka arma itum sin le animate ung sa le ka jor da chung khale wa da ji ba bam ne na shankh by any physics la da sa hai ne ilang mo jagam ship building guys are by itum he mass la tama we arma particles ra zangai dajle ka katio athishu da weight in a force kya kha mi ka tha kan ka explode sa la ka tha ka ji the physics fa katio da sai ji we liang knowledge ba ja da je da dam mai da ka dong ha da VFX and software ka chung ji combine sa ra result ta da deliver sa shok ji la ne ar VFX katam hini tada VFX si jin gai editing mang sagi gi ka VFX katam hini selai gi thumi videography ka photography ka plus cinema ka kabrak ji cinematography ka lo mo mama ngro mai hi photo ari ka jig thana tam haile sar bai VFX yang basic software tada basic hi ilang no jaga basic knowledge photography and videography important sa nai wa okay itum na model la
or any tada fantasy ka itum ning ni le de khle tada itum na sak ngai le de tong hai itum na capture sak bai le bam or capture sak bai le ek shok le yang ka capture sak si je ka amu vai itum na tra ka ko ka mong je ka phung wi le building shin ba hi zangai or tada mi ki ta ngai je photo wan ka sa le ta je firstly vai itum photography le ta ka sa nai photography photo wan manipulate sai yang itum na manipulate editing sai yang jena video la ji pam ne video ya ma manipulate sarang ni hang je ya da ji VFX ne da ji videography la specific course mu khui sal la photography specific then course mu sal la once da na ji le software ji shi jin la ga sam ma ne ka camera ni na friendly so bi ne la ga je suppose VFX artist in a VFX artist la ga in a as simba hi na da create sang lai visualize by itum na sa hai ne ta jile videographer teng hai le sangka suppose wile VFX knowledge ki gam le sa ka itum na green screen shin sar bai or any blue screen shin sar bai tracking point hi ka tha wile ji idea am la ka jir ko chola ha jin na jana jibaje atum ni la da mak jan bar ning le yang jibaje itum ba na software ji tamaman la ko phone do camera we ba le itum na phone do videography ba le itum na jin le tam khi khai no je practical la khrak chung le pum the practical khras le videographer hi itum khang te hayam sa la itum la na saw ma la ga jile bon da software we along le itum da marak le camera we scene la create sai wo la ga hi the movement rotation kin ma me ta ya angle any itum le hang no je ka VFX ka sang ga shi jin da sang ai re itum na thada ma thai khar no because realistic sa agana siam shobom moya itumui advertising commercial he hangse jega itumui India ba VFX kamdai movie ri jamam tharam no ka advertise le commercial lim thanai wa so se mui sunsilk ka tha kari we advertise ka tong he ka jang khat ning lang no da je model sa sa ri no ga je animate ka sam no da je example kari ka thara so ga re da kham khaw thare thousand fu ke sa ge itum nam chuk la the wolf ka thar ra shak ra ta hiya da za da kap lag train la itum khrem chu sa ya ka ji ka chang kha ram zum ne da ji like driver zang le ngi ji ta green screen le ta da studio no shot sai ga ya da sa da sa se ji no da na tum no bike we sar bai a sar bai mur khle tum ju ka engine ja ga le da camera je ta ji ka kap ji ka thar ra ji chuk yang simple basai yang ka itum na arma 3D ra dai ka animate sa ji ba ka ne ka texturing lighting je mathai ka ba yang chang kha da sa pai ta itum moi shi la chi ha pok pai he ne din hang je yang sa pai na he ne ka sa ra sa ro bai ha pok pai he na ra man kai ai ta ro ji le hangula rai sa da gri da pura manipulate sa ra mo yang manipulate ne jan photo in ha pok kai chi ba je na se che sang ai jan na how bog le itum la I him sarang ga I phone nine how bog ka VFX ke je he him sarang ga music tam sai wa jana I ka sang ga I phone he the phone he na ta mi na video in the create up na application ka app sai na software we khang te chung le ya application and software ya ta ka itum na professional sarang ga ne o chau se je ka ba itum na phone application ne mak san pham mai photo bai any video ba yang jiba jiba se sang ai ki jig than yang o sara ji ne sa ka ba software here once na understand sai pop tai ka ba yang jena pham mai jena I la phone na ha bok ta da shot na ka ni khui to ki ga phu ji ma them ne ja dam ji ba yang angle kham sung ma them ne ka itum cinema VFX ung ma ta me full cinematography ma me ti ho highlight sam yang jena ji software ki um sing lang ga jiba ji at least 2-3 months ai wa la ka je photo in ha bok ni wa firstly then a photo here manipulate in a ta da mai tang ho no ping sar le phokai yang ka mu chung na rang photo manipulation ni ta sa nei main sa da photoshop singer lightroom nam san nei ta china photoshop hi na ung chung som na ma 3D we sa lang ta je photo manipulate sa ka photo video la pura manipulate sa no ta je manipulate sa sa ka nei la ai ari na software de jung mention sa la kar mia kana movie ke se mi de VFX artist sa da e movie ke se mi editing sai li software kya ka shi generally ai jaga itmui tangule aru jam mi ko chung na da premium pro hi sing ne da editing sa pauri he premiere pro ta kya ka darkar sa lag to software hi
cái tháp vừa mấy YouTubers là chỉ bấm này cũng không Premiere Pro sao sẽ bấm mấy cái chỉ tháp DaVinci Resolve là sinh tới chỉ tháp tới lấy á Final Cut Pro chỉ là tháp Final Cut Pro Premiere Pro thằng này là ta hàng sinh cái basic software là đó chỉ là chạy production là sao chỉ là sao vậy cái itùm là VFX ra tao sẽ cái chứ After Effects là tất cả này á After Effects Premiere Pro là dạng này chỉ là dạng này Final Cut or Premiere Pro Fusion là tất cả sao cho nên VFX software hi sau sẽ cái nuke 3D animation 3D ba model ba cái tay ang ka chỉ ba cái tay được khi sai animate lang tay sai yang tới chỉ là rằng ấy cho nên nuke ba hi và compositing itu mới ăn video hi post ba hi một số cái chỉ để main khi sai cái chỉ ba hi ba chỉ nuke hi very important là cái gì để ăn mấy thùng mới rotoscoping đó là lấy ho chỉ ba chỉ là object any other chira animate problem ne background and foreground separate sa remove sa tha rata se rotoscoping ne silhouette ka tha ka sai moka tha ka sai chinar ma blocking sa sar after effects le ki tha the problem sa ra then DaVinci Resolve ka tha chira thai software yang chin la color grading ne ta ka sana ra chana mai Blender 3D Max Maya chana Cinema 4D chana fusion là cái đó chứ silhouette đó cái sai tôi cũng chung này là cái gì đấy chứ kiểu đó nuke là important này chứ bạn interesting sai là cái itu mấy particles đó là chứ plugin này 3D Max mà nhá chỉ là machine explosion là cái particles vì vậy ra đây cái và chứ kia rất liều ya kiểu rồi đó form thì cái chung hành liều itu mà ra true waveform là masiu ra mai khut ra mai ra tong ha je tam sar pa mau ya jana Houdini dra le face software ya ji ba ji mai sa da ji pong je ji jong sa re ta software ba VFX ri ra dai ka ba edit 20 software ba ka we ji da je ku tam ra confuse sa nai wa ku tam man ga ma khre tha ya like cha tha la ga te ga tha ya la ga arm itum he physics ta ka sa khaban ba itum value ra tra ra ta wa arma yang chi pi ji ka phi ji na ju value ra shi jin pho noting la arma jong pho chi na animate le tra ta ka sa arma ma yang ta matam la jong ba mai la ga ot ta da tam ho ga ji ta da word sa pa mu ne ta ta ka VFX artist ka wi bang kalik sa da science wi background ni sa ka pha mai mo ya especially physics physics ba ta ka sai physics se lex sa phai mai okay share da ar VFX si hi wi tam khui khai ki tam na ki hi wi wang awi prospect ki kya ga masha kya ga ha kai zir do awi ot pom wi wang tam khon mang maning la ra ma tang khu mang ka ba mai Hollywood da target sa bai je itum na ukhuli pam sar bai anywhere pam te pam sar la itum na studio te no sar bai or team na set up sa ga tha da produce sai ka video ka eniang productive sara ka na atam kshing mang sal za da sai ga ba aru ba demand sa da kleva movie industry wang VFX artist ba demand sa na yo chi ba je je ka ra tum bai hin ba effort he manpower he te o me laga hangse ji ka chi kom mak le ji da create ta de keep the thar any it ning chan create sa pa yo mo ya ji vai na je film industry bam ku chung help sai yang laga ju tung le commercial le bang ban sa de commercial pa hi ba itum da film industry wa dum sal la ji ba thik sa pa hai no studio lo me o sak pa ba cha okay ta ara hin ang sol ga mia ka na ra EVFX tam ngai ja ka awi the qualification hi ku plung ra ga ji requirement leila requirement ma my class 12 ya 12 pass ya okay the hi ara hi wi paisa len kya ka chang aman kya ka sab to iwi adam ni va tio ha pai mai sa re ilang mo je ya itu mai admission hi 55000 tha kai wa laga registration hing de another 11000 plus ya da salary laga na every month 9000 plus ju jang 10000 kam ne kan 9000 ni jang ya de je cha da ba wai laga jimang ning na system hi demand sai mo laga system hi
ara software ne demand sa ne ye hang lo ja kya chana laptop ko dino klo hok phok chin ra ma dar ga chila hang se ja kya hok bo ne camera tha le sa khai phai camera knowledge ke phai sorry chana are ka tha dang ni nang mai chim ne software system ba he demand sa system la ji ka laptop am ning la itumai ilang mo ja ka ba itumai pc ba khoi pham ya at least 90000 or 1 lakh ai ka ba 1 lakh ba ka phor itumai what house je ka yang smooth sara ka na til course ko pe ndang da sing se je ka ba ya ji tha se la ga ha ba ka phor system ya itum na ho wa dam je ba ja dam 2019 ne ho pong da je la ga har kam ne thal la season ma jana ar ma so system na software phung khala lei pa pamong ya chana ashu lab ke season lei pa pam da ya sada sai okay da aman ma zingum ti ga we covid we atam chira jang ga ya da at least 4 plus chang 4 lakhs chang ta ba ka da ko ma to ko ne ja mai tel hi sa ko no la ga cha okay ai ning share agar no mai tuida kranonal hili ko tom ran nei gi plus khnui thot tam khangai le sa la ar hitam lo gi ko tom ga pai wi tui la jiga namang tam wi na shaboni ga pathai ko da advisor suggestion la mi ga pai le sa no le hi ba ilang je ka thik ta hi mi ko chung ta ga sai ara VFX mai videographer photographer lag chung hale ya ta ilang ji ka kajik tha wa ru a chung nai re camera single ga chung nai re kha hang se ji kho wat fu ji no ilang ji ka ta ka sa fa ya ru re jing tha mi ku shok fu je phara wa da VFX la ji pa pam ne VFX once hikta hi mi chung au si ja yang studio le VFX artist pha thuk na bam na ga industry a kham thala ga na sau si ja movie industry sau sha motion itum Bollywood level international level bazang shopi je chance leko lega itum tang hono bing le ka pha na je itum le assignment sang mi ya itum course le ta je ka sang on da me myang bing he sa shope ka them la tum them me ya hang se ji ko homework la tum chung mai sai atum munul government system singar le itum client ma ta na ja dam jang ka itum when it comes to the work armor result pa ji yang ngai kha ba itum ba ne realistic sa me da ka ta dang na deliver sa mi la o cha bing ya ta tum da difference ku chung hang ba ba me ku jik tha mai din no ji re tam ga shok khai chung le ji no tang khai ne ya mu ko pra ta thal la thum work je workflow jim tha na gi ji le ba ba me ya ta je isum tang no bing ku jik tha hi interest le kha ba ya support sai hik da hi ku chung mai da shok o sha phar wa jan da da ku jik tha na ready san le kha ba ya VFX ye tam ku khai regret ma sa ba me because this is the future ji re na ho je ya movie industry wang ma tai kha ba in the future ne itum da northeast level live by or itum we Bollywood by international by da ji compete sau se je kha ba hin na chung help sau re da ki bang hanar ma theater sa mai arma itum da create sai sar ba ya ka da mai movie wa dai ka team ma chung ma sa re kha dal la o hi ka chung ka chung hon confuse la sa pa chung le ya da hi games mang ro ira go je ga ki jik dan hi sangai le ga games mang ro movie ngo lai gam thai tam class 12 pass ga ta ready sang bai ping sa ro ya la ga ka sang ka mai once na na software khang da ka software je thang line phap taw no ka tin on ha book sa bai chung sa khira sa bai thal la ready la sa ro ji la ya hang lo je ka chung ha hi dai shong sa ngai da clean da hi ga i thu movie je client ping sam bang lang pham mai pam la ga hi mi chungai ka ba ka sa je ta da ka da hang ro tu yen arma visual line am than result thi ba ma da hi in the future ne ira mo je ga hi ka tam hi are mam sarak sam mai ira mo je la ga pha na I na tam ga tam hi I course mu ko pang ga ya I hi ot ko chung ka sing ba ba myang em lik thar sing he waiting thar sami ba ba da je VFX som jang sa la ra ina camera re friendly sau editing li ina je iwang jin I subject sau je dia ta cha da ot sa ba man bai he ne delhi re sa ba mai a kha khnia da ga he ga jan ina a chukum ba ba ukhli he re ha bo ko si kha de pam khai sa ne da ga chui li ba ta ina ot je sa khoi ka chui hi re jingong khnik thum sa bai you know success ara ga VFX with project singa ka itum na
chính EU portfolio sa da international chặt bay ha ta chỉ hàng ngày okay ai aro isi na trust ko bai la da hang da klejli te mi bahia trust ko bai ga ba ngai fx wa tam ngai ja ka lai thiam sa ga mo jo awi pro da advantage ka ga le ka ma thiam na ga ji mi ping wa ga thar a hi ba pai ga ma pai la ma thiam ga ituma ma thiam bum ne ka mày effort của chúng mình cái gì đây á là cái light nấm chỉ sản là here visual VFX side ít một visual understanding chúng ta cái sai á ý là hàng sinh cái light thêm là hai background nấm nim này ít một số nào chúng ta thấy problem yang cái in here interest leo là cái lastly in software chúng xin là tâm potential làm thao á là cái gì đấy as here sao bảo rồi sang không mấy here visualize happen này thật là là cái ninja fantasy thật đấy ai ta sasia là cái marketing nhà bom i cái tầm tâm chẳng là cái nhìn nét ra rằng cái chỉ xem bài nó phát chưa system phát on sao rồi là cái trái sai ông đã bung ta không phải chỉ là sẽ từ đầu trái các hành nhá ta language là cái sao nào không communication skill là chúng ta ít thông yêu tầm cái phong tâm gì vậy Hindi này pura Hindi English ra không rằng chỗ nào này thì mình 2019 2018 hàng mình đang lấy Hindi hàng của mình number cái tông cái chân chỗ nào này á ta mấy itum da reach out cái sao ta cái sai ở trái này ai chả tâm gì Hindi comfortable sao này cái tiêu hàng cái sai chân là lấy rồi tụi mấy cái thêm bình bằng phản hay này cái mất thêm này rồi nó mất thêm này tụi mình phải phải cái gì vậy á cái đó là ở ác sao cái gì để tụi nạp là tụi sĩ sang ngô cái gì này mình sao đấy tầm khuya vậy mà tầm khuya học võ tầm mình nạp là tụi sĩ sang ngô cái này khi nào nơi một chỗ cái gì tụi mình cái á tụi confident cái chúng ta build up sao rồi ít thôi mới ok rồi mình sao tụi class 11 12 cái cái bên hàng này even BA tầm này ít thôi này hiểu bằng là college cái là cái bằng English mom team này cái sao cái vậy á là cái smart cái sao cái gì đó này rồi cho question raise cái sao cái thêm cái over smart sao cái hợp ai chắc gì đó mình cứ nói này pastor đó cái hàng mai holy đó cái hàng mai tiếng cái gì chỉ làm như này lại thêm lần đó nó cho question ngắn cái sai cái vậy ít thôi mình lấy cái tấm anh hibai bằng teo ấy hibai và ít thôi mà mình cái thấy khuyên đạo mà chân là chỉ để mình cái nó pura ít thôi mình ở trong đầm sẽ cái blackboard whiteboard liên sát sẽ được làm như này các bạn ít thôi mình bằng lấy sinh hoạt các ít thôi mình bằng monitor away anh sát được lấy chứ chỉ thấy mình là chỉ để anh away mouse cursor cái gì giật cái to cái gì cái hàng sẽ được lấy sao màแต่ที่อะไรมีกันนะเที่ยวคุยซ้อจะโน้ยก็จะว่า creative ซาพงเลยจะไปจะว่าคลาดมุสามนี่แต่แบบนี้งูแต่ workout ใช่เข้าไปอ่ะมึงต่อเลยจังนะแต่ smart ซาจิตเที่ยวแต่ก็ใช่เลยก็ยังไงแต่เกมมั่งเร็วเกมไปมั่งเร็วสักนิดไล่หน่อยแต่อะไรก็ตามนอปิงอ่ะแล้วก็ movie industry ว่าห้างเสียก็อีทุ่มเรา Uxulera production house คำท้าจงเลย exam ไม่พุ่ง production ลำท้ายน่าปกติคือแต่เรื่องก็แต่ท้ายเนี่ยแค่ซาดักเล่นยังแต่อีทุ่มมี step คุยมันแค่นี้จ้ะนะก็จริงท่านไอ้ไล่ยังไม่เทียมแต่โอ้แต่หิมซ้ำเนี่ยไล่ยังปังไอ้นี่สิค่ะไล่ยังปังไอ้ที่ช่วยได้ว่าก็โอ้ซากิจิได้อ่ะแต่ที่ซาดัมเนี่ยนิ่งสังไอ้เนี่ยสังไงอ่ะ software เฮียมาไปมันเนี่ยsoftware ก็ให้พับตากิจิได้อ่ะแต่อีทุ่มเนี่ย20 plus แต่20 21 22 software เฮียมันเที่ยวเนี่ยจะโจทย์เลยโจทย์ที่เดียวอายาลีต่ำสายไปนิ่งสิ่งอะไรต่ำแค่ซาโรจิปัจจัยไงอ่ะmà ai mình chế đi cái chúng là tầm quy thấy quy cái bài tuyến là hàng nghề đi giờ rồi bằng là cái nào bài lấy rồi là xịt sang nghề cái tông mình lắc lô từ ra lấy rồi xịt mình lắc lô phô mình lắc lô yêu lùng bao mình number là mình lấy từ ra sao mình bị vậy bằng em sẽ cố bằng phao xì